Kada je Josip, Abrahamov praunuk, bio osoba na veoma važnom položaju u Egiptu, rekao je svom ocu Jakovu i cijeloj porodici da dođu i žive s njim. Živjeli su tako mnogo godina dok Jakov, Josip, cijela njegova porodica i cijela ta generacija nisu umrli. Djeca naredne generacije Hebreja su narasla i umnožila se, dok nisu ispunila egipatsku zemlju. Novi faraon u to doba nije znao Josipa. Bio je veoma uplašen od tako uvećanog broja Hebreja, pa je rekao svom narodu: moramo razviti strategiju da ih spriječimo da se dalje umnožavaju, jer ako bi se udružili sa našim neprijateljima u ratu protiv nas, istjerali bi nas iz zemlje. Zato je faraon naredio da im se da još više posla kako bi ih ponizio. Međutim, što su ih više ponižavali i crpili od posla, njihov broj je bio sve veći. Egipćani su ih se sve više plašili, tako da su ih porobili i postali još stroži prema njima, dok ih nisu duhovno slomili. Faraon također naredi porodiljama: kada Hebrejka rodi dijete, ako je muško, ubijte ga, a ako je žensko, neka ostane na životu. Porodilje su se bojale Boga i nisu poslušale faraonovu zapovijed, tako da nisu ubijale mušku djecu. Kada je faraon pitao za razlog, rekle su: Hebrejke su veoma jake, nisu kao Egipćanke, porode se prije nego što mi stignemo do njih. Tako faraon naredi svojim ljudima da bace u Nil svako hebrejsko muško novorođenče. Jedna Hebrejka nije mogla da baci svog sina u Nil, pa ga je skrivala 3 mjeseca. Kada ga nije mogla više kriti, stavila ga je u korpu i pustila ga niz Nil. Njegova sestra je motrila iz daljine da vidi šta će se desiti sa djetetom. Faraonova kćerka je plivala u Nilu sa svojim sluškinjama. Vidjela je korpu. Kada je otvorila, shvatila je da je to hebrejsko dijete iz Božjeg naroda. Njegova sestra joj dotrča i reče: da li želite da vam nađem ženu koja će dojiti dijete? Faraonova kćer je pristala. Tako je djevojčica pozvala svoju majku, koja je bila Mojsijeva majka. Faraonova kćerka joj reče: uzmi ovo dijete i doji ga i ja ću ti platiti za to. I tako je bilo. Kada je dijete odraslo, ona ga vrati faraonovoj kćerki, koja ga je usvojila i dala mu ime Mojsije. Ona je odgajala Mojsija u svojoj palači i učila ga svoj egipatskoj nauci i mudrosti. Jednog dana je Mojsije posjetio svoj narod. Vidio je da Egipćanin tuče jednoga od njih, tako da ga je Mojsije napao, ubio i zakopao u pijesak. Idućeg dana je sreo 2 Hebreja koja su se svađala, pa upita jednog od njih: zašto se svađaš sa svojim bratom? Ovaj odgovori: ko je tebe učinio sudijom nad nama? Da li želiš i nas da ubiješ kako si ubio onog Egipćanina jučer? Mojsije se tada uplašio, jer je shvatio da su se glasine o njegovom zločinu proširile. Kada je faraon čuo za ovaj događaj, pokušao je da ubije Mojsija, ali je on pobjegao u pustinju, u daleki grad. Tamo je sreo čovjeka iz Midjana i oženio se njegovom kćerkom i radio je za njega kao pastir. Mojsijeva majka, njegova sestra i porodilje su odlučile da zanemare faraonovu naredbu, iako je to značilo rizikovati vlastiti život. Zašto? Šta dokazuje da je Mojsije znao da je hebrejski potomak, iako je odgojen u palači kao faraonov sin? Jedan jedini događaj je Mojsiju potpuno promijenio život. Koji je događaj u potpunosti promijenio tvoj život?